HETNA BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi Munchom chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom keta hote boina ha sa na chom se in THUSOH ni ho so pe na tang ta zong le ngai lut na nei ta channel hinzui jing ho chunga ke pa thu ong ke phong e 20 November ni sim som na thum ni hun zong Munchom chuma THUSOH LAHKHOM ho anangai keta hote achi sa November ni sim som na khat ni hu a zuri muna jakhodwar muna serpe phone lungset na beza kukinam mar village volunteer HPV ho ana thau naw to kemanin mar impu in nisim som le ni hon THUSOH ananai ze THUSOH in asaina a jakhodwar muna to serpe pho hi communal maide officer vet suinoi za hivin arambai tengol te adingal hangpong ta sumtu azing hive ati dei lo ta THUSOH thua volunteers ho angai za gamlago ho na ding duty achia hong kilelam ova hichilai mona to CRPF ho to kiza to na athal udom sanglova hi ati azai chu akika ova kitu mona lo hizia abolova volunteer ho lam kai pa jingzong CRPF personal ho to ki holim ahidan ata lang e hiti phatlaya chu CRPF bulletproof gari khat hungchun phatlo lova volunteer ho chunga khulhana anai khumzi uwa mi tampin thina na to hi ati hichi se chu hilova volunteer thumta azong hinga amanova belcha ho mangchan azeplu ve ati CRPF ho umchan hin kidu ha bol na le ai tia kita asan to na zo se ki zol hapna hidan jong aphong do ve THUSOH in asai bena tol thana embarrassing in Kuki test umang na ding a ato gon zaw ta ho subul hitna khat hidan phochi na hi zong ati CRPF 10 embarrassing vai hom na in a data a chi ha pu to gon anui za hi achon lo na ding uvin zong asai uve chule lungset na beza athau khang tha ho hi militant a hi lo le terrorist a hi po ve ati geldo thei chu achi sa November ni sim sagini hu a jerebam a jairan hu a meite militant hon an hal ha ova pa ngul thansang nepi nu zo sangki marchu melsata numei chunga chona ding a kilom lo ta na bol zo ova meza an hal ha u an hi hicha kuna Jeribam district sungle meidei Kuki gal he atha bya hung ho sikit he ati hiti to hlana chu Jeribam a volunteer son khovella asu thingjing uwa ki ven hi khauta a chi la pu hi alangkhana thil su hi CRPF 10 galgu bol ahilo le terrorist ho to kikaptona moho za amachang uwa galgu bol mi somla khat akapli uwa asaina banova national media ho kisanin di lota athul hangsapna anai uwa Kuki militant ahilo le terrorist ho CRPF 10 athazo uwa apondo jing u hi chule hapta sunga thilse su zo se hi Kuki volunteer ho ango uwa chule athu asan theina ding a meidei te sil chopang izat ham khat hol mo hidan security forces ho koma an hlut wa kun thil su hi hlung hi ati dandi lota ki thana le ki ngo na chunga Kuki CSO chom ho akun demna THUSOH le thuphon aging zing in KSO general headquarter akun THUSOH in hesa thuphon in CRPF 10 chon walna chunga CRPF personal zo sin ataw nawkal adal ha lo na ding uvin hesa na nei jun akisai na asa lawa boina ato ule themona zo se am hon mo akipo ding u hi ati chule thil so to ki mana CRPF 10 hang phungta abol hil naw annu mowa ngaidam thumna anei lo lai se uwa ga an hi chi hading hi ati chule KSO district le block ho zo sen hi chu hesa na thuphon hi achi ha pi du min zo hesa na nei uve Kuki tia chen na gam zo sia CRPF ho chunga non cooperation ti chu imalam zo sia ki kom to pi loading ti hi nam mi ten jong achi pi na ding min zong hesa na nei e Jeribam gam kai a dei lo ta thil so to ke mana Kuki jo council nidan somni le li total sadang ana phon do na bana ki loi khom na chom in ta so le achil ha pi na chunga gam sung pum pia nitin ke man chan ho atang in muntina lol hingte in achil ha in hi
mei tei ten su chimit heldinga kukina mi te chunga gal ehim bol kalu tuni ni khu chan hi ni khu janga le som gup la khat aling tan hi hiji pha sunga hi isim do za u ki bang hi zong le alhang pin mi zaniwal se in thina ito tawin kholweng zaniwal chen na in le lo sang sigiwal hobu zanila som gup wal a ki hal hatan chule galzam asang asim aling tan hi tuni chena mi pi te hoidam le bit na di ta apeng do theinai pon ni khu achi chanin athi mang zep zep dan in omzin galmi ten hoilai ham khana ichunga dei lo ta a chalo na hin nei te ule ikin khang ji ovin chom lo in adai mang ibang kam zita vin hi hinla gan thai tho hoding in ki honna ompon front line ato nam volunteer hole sape hoding in gimna ange nge hzi e hiti chan hi iti chan ikil hamun ova iti teng igalmi teu hi ikivalhum sa gur hidem lungdan umta khat chu hitai alang khana nam na tong che he zong le lam kai le nam gar hangsan phachum pi zalin mi pin atha ben lunggel ki honna anei zin hi tun kha pena thil su a jerba ma mai te chule ki thopi jing hon de lo ta gar lai hi zong le chuan git lo na anei naw chunga achi sa ni khani ni sunga nam se pe ki som pi ta ta hon alhanga volunteer mai pum adoina dingmun lam doi kam ho hi pa chat lo the hi pon akhunu u zui lo the hi poi November ni sim som la khat janidan sagil ake vel in Kangpokpi district hop sunga kangchu patjang gam sunga meitei gal group ball KCP te pansana best camp chu nam gol hang sape hang san hon anabulu vin ana hal hatawin hi hi cha chun galman cha apachom pizong ana chomdo ve ki kaptona zang munchom chom adi in bungpil hang saibol post lab phaimol tuichin hang azong ana chilhan hi chule changpi ko dampi hanga zong jinglam nidan thumapat nilha lam nidan lichan an chilha e ki kaptona sunga ai milama kon ki sukha na athi amang imma ompon hilla meitei te izar athi amang ki sukha empty aki het chin lowangin ambulance a ki phi phamana ki hodan u mu thai in e phaimol tuichin lama ki kaptona an chilha jingla jin jang popit okinai cha a changden a kon tangkhul pasal khat mai chang lengle in akha mini inzong ki sukha na ananei hanse in tangkhur kiloi khom na CSO chomchom hon demna ahinei to hlonin infal to Ukraine road aphat tiplovin toter setdang anapunglo tawin hi thilso ahin jang ke za ngona nei amin pet lowang vin gin monalin ta ai nei khum ovin alang in hinla social media ho hung viral ha kon mu che thei chu thar automatic hilo akisu ko pa ho nalanga kap chu am ho ti chu meitei te hiu het do thezin au in hi ani ka tang tholo ta ne sa atai le bo manungda atai mayam le do adu do akoina kanthus ka pham dra bo ko ni tarai ma thani no no tholo nga nga nu ui bo koina atai nu ino pau ke tra ke no anga ani tu chen kre ba ki tangul la mai tei da ba tangul nga aw jaga da no ta use alang khana ni sim somna ni gezin monchom choma ki kaptona achil hazing laizin jerebam azong meitei te pansa namun ho volunteer ho le thona achil ha pizing dan u thuso mu the hin saiden changpi kot lamjong achil hazing e akiti November ni sim somna ni hon information and publicity cell Kuki MP bungpi blog demna thuphon anei se thuphon in asaina achi sa ni ho ni ki zoma arambai thengol le state police ho ki thua tuichin phaimol le saibol Kuki ho hi bulu na anei jing naw chunga demna anei jun hichi bulu na ji ahin low ball mi Mr K Horam Kengzo anakap kha pi dan u anata long ve mi pi hu dinga state police force ho panla na milham chunga bulu na kinei jing hi santhe hi lodan apung do ovin hetabang hin Kuki committee ho hi dia low ball mi ho zo seding a lungti za na akhum pi dan le nitin ne la cha hol na asu boidan jong ata lang uve gam kai sunga mabana chamlapit na omna ding a agang thaipe na arambai tengol hole state police hon
thamna pokpi mun adal hawa central force na ding inzong nge na anei zun hi chule phai cham thu so mi hon lam di lo ta thu so anai nawwa Mr. K Horam ki su khana chunga Kuki ho ango anaw nia kalna anei ovin kingo on he bol bal nei lo hi dan le amun agam kai sung hi meite first ho to phanamun hin Kuki ho chulut theimun hi poi ati thu su in asai ben a theng ta lo bol mi hon bi ke cha na to u achil ha pi theina ding ovin meite civil organization police force le arambai tengor hon ana to naw chunga themon ho kisan u halang Kuki ho chunga ngo on ho haisan han ati Information and Publicity Kuki CSO Defense Committee vangai hangle tuilang kol akun het sa thuphon November ni sim somle ni a kisu dungzuizin tu lai gam sung din mon in setlam zeng amano ta ze in melma e santen aplat u strategy u ahin khel dang lam ki ta ze uven e ho jang chung thei ta le lumlim ge cha hin hu iman jing divin ikiti movin a hi hiti to kil han chun kai hanga chile wale ho ikichi thei diu koima chang wala iwale laudiv ahize China wado nanai zosen khosunga lam kai ho le hang sung lam kai ho to ki he to lova koima khupam le bazal dunga chile wale ibolo divin ikiti movin hi adi senin jinka anidan gate panil ham nidan li sungtei lova koima chile wale ibolo divin ikhe save tinaban a tu kala kachari Assam lama chile wale security beza ibolo divin ikhe savin hi zemta kachari lama allow thelo wa le ding khawlew combined volunteer hon mo in a po divin ikingan si uvin hi ati November ni sim somle thumni ho a vanoi the so headlines la khom ho Tuesday ni ho chun Israel Spaden Beirut khopil hanglam kai sunga cheng mi piten agam theipena amun dal ha azam do la ding uwa thupe ananei zo u so lovin mun phachom pi a bom hi na kim nei te in ananei kit vin hi bulu na hi sun laiza Hezbollah te chunga hin chil ha piula a na supen hi tai kiti Monday ni khun Russian ten Ukraine Eastern gamkai to kinaya frontline komcha Kurakove dam anakap khap naw chunga Ukraine officers on anai vela ko ho dinga ti za ta hiding in anaphong do ove het thai kha chu Russia te amalcha zi utol hana Kurakove khoto kinai cha him pha u hitai China te khantona macha jingna kha in vanoi za amas pena de in humanoid robot ti a ke he mihimbanga kisim tingong robot chub Beijing mona anachil ha thaite gol se jinjon half marathon a mihim te to analhai khom in hi chi hi vanoi za mihim te bet chat robot thaite nampang masapen chu hitai US President Ding Hando Donald Trump in Republican Representative Mike Warchu ama National Security Advisor Ding in analheng do tan hi ama hi China chunga thu seina neijing khat ahi na bana Trump adinga ki pizo ta khat zong hi chula National Guard azong colonel chana anatong khat hin Pacific tuipi chunga China chalo na daisa lova sosa jingjong hi gamkai sunga hi het thailova ki buina hu the hi sa United States ki go sa umdinga to say jing khat zong hi angai dan la achi pi to ke to hi talana mabana national security thua Donald Trump hil chana hin nei jing ding khat chu hi tai chula Donald Trump hin amma noiza Secretary of State Palmunding US Senator Marco Rubio alhandan thu so la khom hon asaive Lando ahile Latin mi American top diplomat masapenjong hiding ahitai adang to mun hozang ban cha su dim na chila jingdang thu su om na bana ni ho som segilanga transition period chunga hi ato khom piding sem tup na neiding January ni sim som ni 2025 ni ho inauguration day ke mangding chu ahitai hichinading a hi governmental panmun sang level tram noi a na tongding su dim na ding a machal na chila jingding chu hi Tun hapena Israel le Hezbollah ki ka dauna October ni simge 2023 ni ho ahung ki panapat thina to mihim sang thumna zani alhingtan ki su kha na nei zong
mi sangsom sang lile zakhat hling taitin Lebanese Health Ministry in pondo na ananeze tu na kha pena Israel te gal sat len na kun bomki ze in Northern Lebanon a Yakub ku a mi somni le gate in Thina ato kit uvin hi alangkhana Israel army ten salam Gaza strip mona kikaptona Israel sa peili in Thina ato vin aphong do uvin hi North Korea ten Russia to defense treaty an nei u athabin namdat na anei kit uvin hi hichito kilhanchun gamte ni khat zong buluna galsa na anei le khat in galman cha hi han ipilam hizong le ki thupina anei ding humlam gam ho akona sanction ke bol ho ado khom ding ti ho hi a hi Space sanga sim North Korea in Russia ki thopi ni le Ukraine sa dinga asol na thu a vanoi gam tampin demna samta anei laiza hichi ki nok to na hi namdat na anei kil hanchu hi hichi trati hi atha be November ni sim som lakhat ni kho chu North Korean lam kailobo Kim Jong Un in degree sign and ball kit hitai Dunia ding in THUSOH hichan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe